Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka thuto ena ya mefuta ya phuputso eo re tsepameng hodimo ha metheo ya yona. Ha jwale re tadimme mohlala wa boiketo ba phuputso e leng research proposal. Mme mohlaleng mona re tadimme moo ho buang ka na ditholwana e tla ba difeng. Sehlohong se buang ka ditholwana ka hare ho mohlala wa boiketo ba phuputso. Ditholwana tse ka lebellwang le meedi. Ditholwana tse ka lebellang le meedi wa phuputso e leng ho bolelwang potential outcomes and limitations to the research. Potential outcome and limitations to the research. Ditholwana tse ka lebellwang le meedi ya phuputso. Ditholwana e leng di-outcome tse ka lebellwang di tla ba ho ya ka dikgothaletso e leng recommendations tse ka lebellwang ka tsona. Ditholwana tse ka lebellwang di tla ba ho ya ka dikgothaletso tseo ho dumellanweng ka tsona. Haeba ho etsahala di tla be di thomilwe kapa di entswe formulated e le boiketo e leng proposal ba lenaneo e leng program. E le hore se bolelwang ditholwana tse ka lebellwang di tla ba ho ya ka dikgothaletso recommendations tseo ho dumellanweng ka tsona, tse tla hatellwa kapa tse tla etswa adopted ho latela thahasello ya batho le ho di kenya tshebetsong e leng ho etsa implementation. Jwale ha re shebe maikutlo ka ntlha ena e ngotsweng. Maikutlo a re le haeba kapa le ha o tla be o sa tsebe dikarabo tsa phuputso ya hao, ho molemo ho bopa kapa ho forma monahano e leng idea wa ditholwana le na di ka sebediswa jwang. Jwale ha re tswela pele, moedi wa mantlha wa phuputso o amana le ho namalla e leng scope ha mosebetsi o tla be o kgwaetswe kapa entswe covered ka nako e leng period ya dissertation. Thuto ena e tla etswa sebakeng se le seng ka tjantjello e leng preferably ka tjantjello e leng tsela kapa process e hlalositsweng e tla kenngwa tshebetsong diterekeng tsohle tsa province naheng ya South Africa, Freistata kapa mohlomong re tla be re naheng ya Lesotho. Jwale ha re sheba maikutlo ha qeta ho fata baena, re re ha oyo morero kapa projeke ya phuputso e ka fanang ka dikarabo kaofela. Ka hoo ho molemo ho ba sedi ho ba aware ka meedi e leng limitations ya morero e le ho qoba ho bua tseo e seng tsona e leng ho etsa overstate ha o fihlwa ho diqeto le dikgothaletso e leng di-recommendations. Diqeto ke di-conclusions. Ho kenyeng letsoho e leng ho etsa contribution ka ho tlisa tsebo le ha ho le ho nyenyane ha kae, ho a amoheleha. Ka nako eo ho qalwang morero e leng projeke ya ho qalwa morero ka yona, mekgatlo e leng di-organisation ya bafani, donor organizations, e boletse kapa entse expressed thahasello eo ka bang le yona ho phatlalatso e leng dissemination ya ditholwana le dikgothaletso ka hare ho mekgatlo ya bona ka ho fapakana le mesebetsing. Jwale re be le maikutlo ha o bua ka ntlha ena. Ntlha e ntle haholo
e entsweng mona e ntle haholo ntlha e entsweng mona ka sepheo sa ho bapatsa se kapa tse fumanweng di-findings tsa phuputso ya hao le tshebediso ya yona e tla lokela ho phatlalatswa etswa disseminated ka tsela e itseng ho batho ba nang le thahasello le ho e bona molemo wa ho e sebedisa. Jwale ha re tswela pele, bohlokwa ba phuputso le haeba e kgutshwane e limited ka ho namalla e leng scope le sebaka location, ke ho ba hodimo ha katamelo e leng approach e etsahalang e practical e kenyelletsang batho ba nnete ba teng le bokgoni potential bo ka hlahiswang kapa bo ka hlahisang di-concept e leng mehopolo e sebediswang e applicable esita le disebediswa kapa di-tools tse entsweng e leng tse entsweng developed. Jwale ha re sheba maikutlo, sena ke tsela e ntle ya ho theha ho etsa round off boiketo ho tiisa meqheleba ka boleng e leng worthwhile ba nako le matla effort matla a phuputso e leng effort matla a phuputso. Jwale ha re tswela pele, ha re shebe moralo wa nako e le sehlooho se seng, moralo wa nako e le nako ya morero ya project e leng outline framework of the work, outline program of the work e leng moralo wa nako timetable ya morero project. Jwale ha re hle le maikutlo ka sehlooho sena, karolo e nngwe e hlokwang e essential ya moralo e leng planning wa phuputso ke lenaneo e leng program le bontshang le etsang demonstrate tsela eo mosebetsi o tla qetwa ka yona pele ho letsatsi la ho qetela e leng deadline. Ha o hlopha kapa etsa device, ha o hlopha hona ho tla hlakana ditabatabelo tsa hao di matahana kapa di etsa match le disebediswa e leng di-resources tsa hao ha kae kapa jwang. Jwale moralo wa nako ke seo motho a ka itjhebelang sona ho latela na yena o tla be a rerile ho etsa phuputso ka tsela efe, mme e nngwe hape ka lebellwa e ka ba kgutsufatso ya mantswe na mantswe ao ho ngotsweng se itseng ka ona na le itseng le bolelang jwalo ka ha re tla re local economy tla ba LE, ha re bua ka HA e tla ba humanitarian assistance, NGO non-governmental organizations. Ntle ho moo hape ntle nngwe e tla hlahlama e tla ba le lethathamo la mehlodi le list of reference. Lethathamo la mehlodi na ho ukguwe mollo ho kae, na ho ukguwe mollo ho kae, mme hona ke ka bokgutshwane bo boholo bo ne re etsa mohlala feela wa na boiketo ba phuputso e leng research proposal bo ka tsela efeng, mme re tadimme boiketo ba phuputso ba boemo ba masters e leng leveleng ya masters degree. Ha re ntse hakana weso, ke a leboha. Re tla boela re kopana hape ha elale.